खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि अदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव मिनि गल्फ मुंनि गेमनि मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। मिनि गल्फ गेमा मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय गेम। बेखौ नेशनेल लेभेलाव गेलेनो गोनां जायो। जोंनि बडलेण्डआवबो मिनि गल्फ गेमखौ गोबाङानो बुजि मोना एबा गेलेया। थिग बेबादिनो बडलेण्ड ओनसोलाव मनराम बर'आ मिनि गल्फ गेमखौ दैदेनबोबाय थानायजों लोगोसे गासै मोनबा जिल्लानि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे सनितपुर गहपुर जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लानानै गेलेफैदों। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव अल आसाम मिनि गल्फनि सेक्रेटारि सौभ्रता कार लोगोसे अल बिटिसि मिनि गल्फनि दैदेनगिरि मनराम बर' बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि फै। আজি আমাৰ খৈৰাবাৰীত মিনি গল্ফ ৱৰ্কশ্বপ এখন লগাইছোঁ। তাৰমানে মই আগতে মিনি গল্ফৰ বিষয়ত অলপ কৈ দিওঁ। মিনি গল্ফটো হ'ল আপোনাৰ এটা মিনিয়েচাৰ খেল। তাৰমানে আপোনাৰ মিনি গল্ফটো হ'ল গল্ফৰ এটা মানে পাৰ্ট এটা হয়। এইটো নহয় যে গল্ফৰ বেলেগকৈ হয়। হ'ল আপোনাৰ 18টাই হ'ল, সেম নিয়ম সেম কানুন, কিন্তু বস্তুটো অকণমান সৰু কৰি দিছোঁ। সৰু দিয়াৰ লগত কি হৈ গ'ল, এইটো আপোনাৰ মিনি গল্ফ হৈ গ'ল। এতিয়া মিনি গল্ফ আপোনাৰ এইটো আমাৰ এইটো অঞ্চলত ইমান জনপ্ৰিয় নহয়। জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি যে কাৰ্যশীলা এটা কৰিলোঁ, আমাৰ মণিৰাম বড়োৰ লগত মিলি পেলাই আৰু আমাৰ ছাৰৰ লগত মিলি আমি কাৰ্যশীলা এটা কৰিলোঁ যেন খেলটো জনপ্ৰিয় হয় এইটো অঞ্চলত। অসমৰ তাৰমানে অল আছাম মিনি গল্ফ এছ'চিয়েশ্যনৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল মিষ্টাৰ প্ৰশান্ত দাস আৰু ট্ৰেজাৰাৰ হ'ল দেৱজিৎ গগৈ। প্ৰশান্ত দাস তেখেত গোলাঘাটৰ হয় আৰু দেৱজিৎ গগৈ আমাৰ শিৱসাগৰৰ হয়। আমি সেই তিনিজনে মিলি পেলাই আমি এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আমি মিনি গল্ফটো চলাই আছোঁ। যে মিনি গল্ফটো মানে কি হয়, এতিয়া আপোনাৰ মিনি গল্ফ আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন খেলুৱৈৰে খেলিলে। এজন হ'ল আপোনাৰ ঋত্বিক শৰ্মা আৰু এজন হ'ল মিৰাজ আলী। তেখেত বৰপাথাৰৰ হয়। তেখেতে খেলি আহিছে, নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ খেলি আহিছে আৰু চিলভাৰ মেডেলো পালে সিহঁতে। আমি এই যে আজি যে কাৰ্যশীলাটো কৰিলোঁ, আজি কাৰ্যশীলাটোৰ কাৰণ হ'ল আগামী দিনত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব মাৰ্চৰ লাষ্টত হৰিয়ানাত। এইটোৰ কাৰণতে আজি আমি এটা কাৰ্যশীলা কৰিলোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলটো খেলিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে যে খেলটো কেনেকৈ খেলিব লাগে। এই খেলটো কেনেকৈ খেলিব লাগে তাৰমানে দুজন আমাৰ নেশ্যনেল খেলুৱৈ আহি পেলাই সিহঁতক প্ৰশিক্ষণ দি আছে আজি। তো আজি ইহঁতে বহুতে ভাল পাইছে খেলটো খেলি পেলাই আৰু ছাৰো আমাৰ লগত আছে। আৰু মণিৰাম বড়ো যিজন মানে আপোনাৰ ওদালগুৰি BTCৰ আপোনাৰ মেইন ইনচাৰ্জ হয় মিনি গল্ফৰ, তেখেতে ভাল পদক্ষেপ লৈছে বস্তুটো আপুনি আগবঢ়াবৰ কাৰণে। এইটো খেল খেলিলে তাৰমানে 36-37 নেশ্যনেল গেমত যিটো গোৱাত হৈ গৈছিলে, সেই গোৱাত আপোনাৰ নেশ্যনেল গেমটো আমাৰ ইয়াৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই, কিন্তু খেলটো হৈছে 37 নেশ্যনেল গেমত গোৱাত। आंनि मुङा लक्ष्मण चन्द्र कसारी। आं खैराबारिनि मोनसे रिटायार्ड इन्सपेक्टर SSB नि CO VVF SSB। आं रिटायार जानानै दा मिनि गल्फ बिथां मणिराम बर'आ आंखौ हांख्रायदोंमोन। दा आंबो वेलकाम होदो जाहाथे खैराबारिनि सेंग्रा गथ'फोरा आरो सिख्लाफोरा जाहाथे बे खेलखौ माने खेलाखौ गेलेनानै माने इन्टारनेशनेल माबायाव थांनो हायो आरो भबिष्यताव निजेनि माने देहाखौ थिग लाखिनानै डेभेलपमेन्ट বিভিন্ন माने डिपार्टमेन्टआव एपइन्टमेन्ट जानो सुबिदा मोनगोन। लाइक माने आर्मी, एयारफोर्स, नेभि, पारामिलिटारि बेफोराव माने सखरनायाव हाबनायाव माने सुबिदा जागोन। आं बिथांमोनखौ माने भबिष्यत वेलकाम होदो आरो आशीर्बाद होबाय। दिनै गोबां लाइमोनफोरानो खेला गेलेनायाव बेक जानानै थायो, बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो खावलायगोन? गोबां लाइमोनफोरा सबबोथ' बेक माने जादों अबश्य बेक जाना माने देहा निजायनि साख्रि मोना, किन्तु देहाखौ खेलानि गेजेरजों माने गासिबो जिउआ माने लाइफआ माने तंदुरुस्त वेल्थ फिजिकेलि हेल्थ जाथो, हेल्दी माने दावगानो हाथो। आं बेखौ आनान गसाइनाव आशीर्बाद कामना खालामदों। आंनि मुङा मनराम बर'। जोङो दिनै खैराबारियाव मिनि गल्फनि थाखाय मोनसे माने वर्कशप लगायदो।
बेयाव जोंहा BTC नि मोनबा जिल्लानि गथ'फोर फैदों आरो गहपुरनिबो सानैसो फैदों गासै 6-7तासो जिल्लानि फैदों आरो पार्टिसिपेन्टआ गासै 70 निफ्राय 80 नि गेजेराव जादों जोंहा बेनिफ्राय जोङो नैबेयाव खेलाखौ BTC आव गासिबो मिथिहोनायजों लोगोसे आरो जोंनि गेलेगिरि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने जोङो नेशनेल लेभेलाव हरनो नायदों नैबेयाव जोङो नेशनेलनि थाखाय जोङो सेलेक्शन ट्रायबो लादों लोगोसे बे खेलाखौ माबोरै गेलेनांगौ बेनि बेसिकखौबो जोङो फोरोंनाय जादों बेखौ गेलेनो थाखाय माबायदि खालामनांगोन बेखौ गेलेनो थाखायथ' बारा गोरा नङा खेलाया इजियानो बेयाव मोनसे बल थायो ओमफ्राय बेट थायो बेजों माने बुनानै बलखौहाय गुदुङाव सोनांगौ जायफोरा जों दिनै लाइमोनफोरा जुदि बे खेलाखौ गेलेनो नागिरदों बेखौ गेलेनो थाखाय माबायदि सोरनियाव माबा खबर लानांगोन बेखौ गेलेनो थाखाय आंजों जगाजग खालामनांगोन आरो जायफोर गोसो गुदुं गासैखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आंनिफ्राय आरो बे मिनि गल्फखौ गेलेनो थाखाय जगाजग खालामनोबा आंनि नाम्बाराव जगाजग खालामनांगोन आंनि नाम्बारा जाहैबाय 6001395826 बेयाव फिसफोर दं नामा फिसफोर लागोन नामा बेयाव एक्सट्रा फिसथ' दङ जोंहा एकाडेमिनि थाखाय बांद्राय नङा जोंनि जइन फिसा जाहैबाय 1000 मान्थलि मान्थलियाव जोङो 250 लायो 250